به نام خدای دلوان سلام خدای سروه میگن خوشکو براین دلال تماشاوان قدر بلند هجاب دی چاپمنی دا وان روژا نوچه که درکت که فرانسای درسا دیروکا کرد ده دبستان خدا کریم مفرداتی و ترکیه جی بتندی لهمبر درکتیه و گله که کردی میشی مخابن جوی مجار بیهوینه حیوان جیتونه و دمال پر خدا جی پار بنه کرن چاپمنیا کردا جی پر زیده لسر نسکنی مخابن دمامه به پر تشتیم بسیت آنم دنویسینن آن پار ودکن بوان در باستوه عمر دچه جاردنی شونوان نای امیلوان روژاننا پر بگرن جوی اش جوانین مراد بیجم هون لما پیرو کالانن هرن ما امریکا دی در باز کریه جورشون دا جیجمتش دکیدنی مخابن چینابه ون بخونن فیر ببن و جزارو که خرا بلا فایده وچی به بلی مجاروهای دولت فرانسا ای سال درسا دیروکا کردی کر مفردتا درسا دبستانین خواه جی ایرو شون و ایدی زاروکین لفرانسا دسری دا زاروکین کردو ترکان جی که لفرانسای دجین لور دخونن جی کلاسا 11 شون و ایدی وی درسا دیروکا کردی مجبوری بخونن ترکیه ev نوچه وک نوچه که فلاش پار وکر و پر بتندی لهمبر وی پروژه فرانسای درکت با انگوری دولتا ترکیه و پروژه فرانسای دو پروپاگاندا پککی و یا بسری خواه نخواه پروپاگاندا تروریستای بوی تورا خواه ترکیه کرده همی وکی تروریست بینه نخواه پروپاگاندا پککی هر وکی پککی دو پرورده خدا پرورده حوالین خدا پر گرینگی ده سر دیروکا کرد و زمان کردی و 40 ساله که پککی یک دقیقی یک خلکی درس زمان کردی دیروکا زمان کردی نکریه مفردتا خواه لزیندانان و حیال سری چیان جی همی درس و پرورده وان به زمان ترکی بویه پایزا 1996 تا بهار 1997 از لزیندان قونیای بوم هفته 5 روزان 10 ساعت 2 روزان 8 ساعت درس دهات داینه درسا گرتین حوالت دان مجارا درسی نویسین نخواه نویسین آپو و به تخمین آمده جی گله که جواجی نویسین یالچن کوچک بون به ناو çözümlemeler آپونun çözümlemeleri bu ناو درستان دوی چند میدان من پر اصرار کرد که همه هفته ساعته که درسا دیروکا کرد ساعته که درسا جغرافیا یعنی اردنگاریا کرد و ساعته که درسا زمان کردی بکن مفردات خواه و که دندی سبرا درسا خواندنا پرتوکین آپو و ایاچین کچک بن مخابن پشتی اصرارا منا 3 مهان تنه هفته ساعته که درسا زمان کردی کرن مفرداته لی مخابن و ساعت جی تو کسی که جدی لسر رانه وستیا حیا هنه کان جی به زمان کردی حنا که خود کرن بیجه این کردی دگوتن شاش دگوتن دو تقیناوان دکنن ها هنه کان جی دگوتن زمان پر گرینگ نینه کمه کنفدرالیزم آنی تمام جهانه و دمی هر کس فیر زمان خود به لسر وی از پر ناسکم یعنی پکه که حتانی ایرو جیم لسر چیاد کمالین خدا پروردوان به زمان ترکیه دیگه که کمالی وان دا لبرا اوروپایش برپرسیار وان کردین نزانن دور دا آرمان جامن مثلا پکه که نه دور دا اوه کو یعنی پکه که بخواه گرینگی ناده زمان کردی به زمان ترکی پرورده دبه لی دولتا ترکیه فیربونا زمان کردی دیروکا کردی وکی پروپاگاندا تروریسما یا جیوه که پروپاگاندا تروریستا بنافت کرد امورن چه هید پرتوکا فرانسای یا درس زمان کردی دا چه هید پرتوکی دا پر بکردی از بیجم
hevalê Fransayê dijîn û pir baş zimanê Fransî fêm dikin. Eger bikaribin vîdeoyekî an nivîseka dirêj li ser vêya çêkin em gelekî dilxweş bin. Di Pirtûkê de behsa 40 milyon Kurda tê kirin ku gelekî milletekî xwediyê herî mijarek zêde ye di dünyayê de û bê dewlet. Yani milletên di dünyayê de xweyî hejmareka pir zêde 40 milyon. Li Avrupayê 10 dewlet 40 milyon tune. 40 milyon millet xweyî milletekî xweyî 40 milyonî û hêjî dewleta wan statûkî wan dünyayê da tune Pirtûk behsa vê dikin. Va 100 salek ku Kurd dibin îşxala çar dewletan da dijîn û 100 salek jî Kurd ji bo serxwebûna xwe mücadelê dikin. Lê cîranên wan yani Tirkiye, Sûriye, Iraq, İran nailin ku Kurd di vê mücadele xwe de bi ser kevin. Va gotê min ê Pirtûkiyê dibêjim. Di Pirtûkê de wa derbas kirin. Di Pirtûkê de dinivîsîne ku armanca dewleta Tirkiyeyê tunekirina hebûna Kurda ye. Loma jî Erdogan bi desteka Trump rojava îşxal kir. Halhale Kurda 11,000 şehîd dan û dünyayê ji bela Daişê xelas kirin. Dünya ji Kurda re deyndar e, mixabin piştî têkçûna Daişê dünyayê Kurd ji bîr kirin. Dîsa di Pirtûkê de ji şagirda dipirsin, têpirsîn gelo rola Kurda li hember Daişê çi bû? Çi ferq heye di navbera Kurdên Rojava û Kurdên Başûr da? Kurdên Başûr xweyî statûyekî federalî ne û çima Türkiye nahêle ku Kurdê Rojava ji bin xweyî statûyekî. Di Pirtûkê de bi dirêjayî behsa dîroka Kurda û di dîrokê de çend dewlet ava kirine, Kurda çend begligê Kurda hebûne û dîrokê wan dewlet û begligana tek tek têva nivîsandiye. Mixabin pir behsa Tirkiyeyê derbarê Kurda da jî bi nehênî tê kirin ku Türk tim dibêjin 1000 sal e em bi hevdûrane, Kurd û Türk birane, lê Pirtûk ekseviya gelek tiştatîne ziman. Gelê xweş ku bira, gelê temaşevanên qedirbilind. Mixabin dewleta Tirkiyeyê 100 sal e behsa Kurd, dîroka Kurd, zimanê Kurd înkar dike. Îro zarokên Tirka li Fransa wê dîroka Kurda bixwînin. Cara yekem hîn bibin ku Kurd milletekî cuda ye û Tirkiyeyê de jî gelekî Kurd hene. Gel bi rastî em birabana gerek Tirkiyeyê di dibistanên xwe da dîroka Kurda bida xwendin, zimanê Kurdî bida xwendin. Mixabin van salên dawîn hebûna Kurda qebûl dikin, lê ziman û dîroka wan dîsa înkar dikin. Di meclisa wan da ku yek millet wekîlekî du bêja bi Kurdî biaxive, di qeydan da jî ewî zimanê wek zimanê X tê binavkirin tê nivîsandinê, yani bêja kelîma Kurdî naxwazin ku bikevin deftera meclisê. Yani Kurd hene, îro Kurd hene, lê ziman dîrok û mafên Kurda tune. Berê digotin Kurd Tirkiye serê çiya bûne ji Karkurtê Kurd bûye Kurd, wisa digotin niha divê naxîr Kurd hene, lê mafê wan tune. Bimen ev siyaseta Tirkiyeyê şaş e. O ji Türk û Tirkiyeyê re jî tu karekî wê tune. 20 sal e ku ez vê mijarê li ser înternetê dinivîsînim. Mixabin dewleta Tirk van nivîs û vîdeoyên min jî wek propaganda terorê qebûl dike û dozan li ser me vedike. Îro hêjî tîşortekî çê dikin li ser bi 18 zimanan dinivîsînin, lê Kurdî têda tune. Ve rojê li Erzurumê bi 9 zimanan nivîsandine maske bidin ber devê xwe, lê di wî 9 zimanê da jî ku herî hindik nivîsê nüfusa Erzurumî nîvî û Kurdin jî dîsa zimanê Kurdî tune. Zimanê Ermeniya ye, ê Rûma heye, ê Kurda tune. Halhale nüfusa Tirkiyeyê ji sedî 45 Kurdin. Hêjî ji şarederiyan lewhên Kurdî têne rakirinê. Behsa şerê carê yekemîn dikin û dibêjin ku me Kurd û Tirka bi biratî destê xwe dan hevdû, li hember İngiliz û Fransîza me şer kir, me vî dewleta hane ava kir. Li îro mixabin
Di dibistanên Türkiye'de de zimanê İngilizî û Fransızî mecburî ye û zimanê Kurdî jî qedexe ye. Bi min, bi dîtina min, gerek Tirkiye vê bizanibe êdî dewra berê derbas bû. Teknîk pir pêşketiye. Dünya ketiye hundirê yek telefonekî, ew telefona jî di cêba mirov de ye. Dema ku her şexsek dikare televîzyonek veke, ew dema ye. Ciwanên Kurd li xwe zvirîne, xwe nas dikin, dîroka xwe dixwînin, li mafê xwe xwedî derdikevin. İmkana înkara Kurd êdî mümkün nîne. Türkiye rojekî pêştir ji van şaşiyên xwe bizvire, hemî qedexeyên li ser zimanê Kurdî û navên Kurdî rake, zimanê Kurdî û dîroka Kurdî di dibistanan da bide xwendin. Tirk vêya jî pir baş bizanibin ku di cîhanê de ji Kurda bêtir, dostê Tirka jî tunene, bira destê xwe ji van dostê xwe jî nekin. Biratî xweş e, bi wekheviyê xweş e. Wekheviyê xweş e. Kurd jî dev ji şiddet û şer û pevçûnê berdin, bi awakê siyasî doza mafên xwe bikin, di qenaeta me de wê baştir be. Bimînin xêr û xweşiyê de.